bawa asmiyat hamahimme cold storage facility expansion nata itur kurumge masaken hawal kumattaka bawa khas rasmiyat befuna hamiya wagutu genestin mattaka ad RSW ki odidoni faharuga lonu fenun masfini kurevene intizam hamajhu mattaka kuriyagenda khas masakate ade mi amashuge dashum mewani ami faisa dibede farata mihar bay farata khanda alafa ekoto meduga mi rasmiyatuga mi farata kan ekan hawal kurun kuriya dane mi rasmiyatu sharpe ko devani rasul jumhuriya dr muhammad moiz ade rajyege maswarikamge daina ga huni masatan haddu kurumaki rasul jumhuriya ge muhim mawde e waduga dashum medu wara muhim kankan rasul jumhuriya ge ofihuga mi kuriya kendawani egateren em masakataki odidoni faharuga masfini kurevene nizam qaim kun ka masakatuga dashun ek faisa hamajuna faratakan ekamuge liu hawal kurevum ade mi masakatuga dashun odidoni faharu masfin kurumattaka beenuwa ice hodumattaka dura datul kuran jehe jehun niumakan annane enkamun komme odidon fahare gaves masfin kurevene nizam qaim wegen dana mi test ko mi bagutu mi ka natija hoda fawa nizam ekam faha kodleve mi gatun rajye ke dekunuge bay sarhad tahuge don faharuga miharwani RSW nizam qaim kofa mi kuda kharadakun ege natija wara bodan libigenda mashe gotuka masene bisfaha kure ade mi mashuge dashun loan dibe enota faisa dibe farata kandala mun ebagende mi gotun odidone faharuga hunnanche capacity ya adi shartu tabes beduma pahu mi faisa hamaja samun ebagende ade මිගතුන් ඔඩිදෝනි ෆහරුග මේ නිසාම කායම් කුරුමුකගේ මේක කුරින් වර බොඩ තකලීෆක නුවත වරන් අගබොඩ නිසාමක වෙගෙන්දේ එහෙනම් මේ සරකාරු මිකමගෙන දෙපසියකම අති මිකමගෙන සහරි ඉතුරු පදවතව සවමු මේ ලෝනු හම ඉදියන හමය ෆයිසා ලිබෙන ඉන්තිසාම හම ජස්සාෆා වාකම් ෆහ කොල්දවේ හම මියා එකී ගම්මි ෆයිසාගේ එහිග ඔඩිදෝනි ෆහරුග මස් මිකන් මස් පින කුරවෙන් නිසාම කායම් වෙගෙන් දාන adahun miha samti befuna hamia mikamuge khas rasmiyat bagutun kenastena a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Marajal bahraini yaltaqiyan Bainahuma barzakhun la yabghiyan Fabi ayyi ala ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Gada kiritwanta mang Allah hamda shukuru kurang. Mi ummatuge nabiyaya salawata salam levungadi dua kurang. Divehi rajyage izzatiri Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Moiz. Raisul Jumhuriya ge nab Al-Ustaz Hussain Muhammad Latif. Masverikama kanduge wasilataka behe wuzara ge wazir Al-Falil Ahmad Shiyam. Raisul Jumhuriya ge ofihuge iswering. Rayitunge majlihuge membaru masverikama kanduge wasilattaka behe wuzarage iswering SDFC ge board chairperson managing director adi management team murabaha RSW finance and facility ge dashung finance and libilawa faratta
අද ජල්සාගේ එම්මෙහා බෑවරින් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාත් මේ රස්මියාතකි මස්දෝනි ෆහරුග ලොණු ෆිනිකුරා නිසාමා සෝලර් පවර් සිස්ටම් අදි ජනරේටර් හරුකුරුම ಖಾಸ ಕುರಿಫಾವ ಮುರಾಬಹಾ RSW ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರುನ್ನ ಬದ್ದಲುಕೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಬ್ಬಸಮುಗ ಸೊಯ್ಕೊರುಮ ಬಾವ್ವ ರಸ್ಮಿಯಾತೆ ಮಿ ಬದ್ದಲುವುಂ ಹುಷಾರ್ ಮುಮ್ಮಿದಣಿ ಅಳುಗಂಡು SDFCಗೆ ಮುವಜ್ಜಫ್ ಹುಷಾಮಾ ಹಸನ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾಣುಗೆ ಮೂರಿತಿ ಆಯತ್ತಕುಂ ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವ ದೆವ್ವಿ SDFCಗೆ ಮುವಜ್ಜಫ್ ಖದೀಜಾ ಜಫ್ನಾ ಆದ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಕುರಿಯಂಗತಿ RSW ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುಂ ತಯ್ಯಾರು ಕೊಫ್ಫಾವ ವಿಡಿಯೋ ರಿಪೋರ್ಟೆ ಬಲ್ಲವಾಲವ್ವ ಮಸ್ವೆರಿ ಸಿನಾತುಗ ಇಕ್ಸೋದಿ ನಫಾ ಇತುರು ಕುರುಮಕಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಸಿಯಾಸತೆ ಮಸ್ವೆರಿಂ ಬಾಣಾ ಮಹ ಬೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಹುಗ ಲಿಬೆ ಅಗು ಬಿನಾವಣಿ ಮಹುಗೆ ತಾಜಾ ಕಮ ಮಹುಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮಸ್ವೆರಿಂ ಬಾಣಾ ಮಸ್ ಕಿರುವೆಂದೆನ್ ತಾಜಾ ಕೊ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ದೋಣಿ ತಹುಗ ಮಸ್ ಫಿನಿ ಕುರೆವೇನೆ ನಿಜಾಮ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ ಸೀ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ ಮಸ್ವೆರಿ ಉಜಾರಾ ಇಂದಣಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮಂ ಅದಿ ಮಸ್ಕಿರಾ ಬಂದರ ತಾಜಾ ಕೊ ಗೆನ್ನ ಮಸ್ ಫಿನಿಕೊ ರಕ್ಕಾ ಕುರಾಣೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತ ಇತುರು ಕುರುಮಕಿವೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಅಮಾಜೆ Islamic Development Bank support people's livelihoods in the fisheries sector immortals through sustainable energy. Masruge dashum madwegen sateka doniga RSW system ta elumang Islamic financing facility yabani hamajehifa. Me masru mi huluwali Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizge isnenge umaiki masweringe beenuntaka wara boda riyaye kurevi maswerina datiwepawa kankan hallu kuruma khasa iskamedigen egotum mi facility ge dashun naga taketige auge 35% sarkarun dakkade gota nimma pawa nimmum fahaga kolleve mi facility ge dashun rahunaka anula el lakka rufiya infeshige 2 million rufiya ya hamaya RSW system ka generator ka adi solar panel gatuma fasa libene SDFC ga registry kofawa vendor meduveriko nuata odiverin amille taketi gatumuge ikhtiyar wani pahikoddifa mi facility mihar battan kofawti hamahuge grace period aka eku diha harun dakkagota SME Development Finance Corporation agulige hinga mi masruge tereng application husheluma huluwali miyaharuge September mahuge 22 wanaduwa mihatana masveri wizaraya SDFC ge team ta rajyege masveri pas atolakon al rashad daturko mi masruge maulumat masverinna odiverinna for koddi application husheluma wani ehi terikam for koddifa mi facility ya miyada hamayan F30 application libi evaluation marhalayan asfawairu ekavis application wani processing marhalaga mi facility ki mihatana masdonitoga RSW elumang evve sarkarakun huluwa nula fada haradu kuda lui facility ye RSW beenun kuram feshumun odige haradu kudave sida masveriyage jeeva wanna fasa ituru wegen daane sarkarum mikotan hamajessima para bodutanun luwegen daana odiverinna harata kudavegen daana maseren libe amdani ham bodutanun itiruwegen daana misalaka 35 mehun 40 mehun madda odiyeka bala iruga hama para bodu echen hama itiruwegen daana meka mikotan sarkarum koddini RSW system behetumun e ice gannan pura daturu tekuge karadu udave doni faharuge mahadda mihunnan ekam warab bodu nuive libena kam alwan deke RSW system bahata ege e kaida ki e pura daturuge karadu ei warab bodu tan udave dana ka ehmai RSW system bahata den sarkarum mifada furusaten algon mena devviti ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ವರಬೋಡ ಸುಕುರು ಅದಾ ಕೊಡ ರಾಜ್ಯದ ಮಿವಗುತೂರಿ ಅಂಹಾಸ್ ಫಸತೆ ಗಟ್ಟಣುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೆಗುಣ ಕುರ್ಮಕಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಬಾವುದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಹಾರ ಅಮಾಜ್ ಹಿಪಾಫಾ ಮಿವಣಿ ಮಿಹಾರ ಗುರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಿಂಗ್ ಗುಣ ಇತುರುಕ 45 ಹಾಸ್ ಟಣ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತಗೆ ತೆರೆ ಕೂದುಗ ಇತುರು 4 ಹಾಸ್ ಟಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಳುಮ ಬಾಂಜೆ ತಯಾರಿತ ಮಿಹಾರ ವಣಿ ನಿನಿಫಾ Saudi Fund for Development tere mikama wani fasa hamajipa mi storage ge masekke kurma hawalwa kumfunya masveri wuzara ya demedu bebe ebbasumuga miyadu soikurigen diumaki Raisul Jumhuriya masverina webadage waudu fruta ranun rana futtawamun gendawa kamuge hekke masverin baana mas taza ko bandara genevene magu fahiko e mas taza ko gina duwahu behettene cold storage capacity iturwama duniyage bazaruga dive himahuge agu kandelumuge baaru dive hinna libigen daane adi sida masveriyage aamdani iturwegen daane ಕೊರಿಯ
ದೆಂಗೊತಿ ಸೌದಿ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಹೀಗ ಗಾಫಲಿಫ್ ಕೂಡ್ಡುಗ ಅಳ ಹತರು ಹಾಸ್ಟನುಗೆ ಇತುರು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶ್ರೂಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲಕಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೆಮೆದು ಎಬ್ಬಸೊಮುಗ ಸೊಯ್ಕೊರು I would now like to invite Minister of Fisheries and Ocean Resources, Mr. Ahmad Shyam, and Managing Director of Lucky Global Projects Private Limited, Mr. Ashish Abroy, to sign the agreement. Mi projektaki tilsteka $1 fast duwahuge tere ganimuma $1 halaka fansas dehas 22.40 America dollar award kofwa project. Thank you, Minister Shyam and Mr. Ashish Abroy. Korea dengoti RSW financing facility ge dashung financing libilava farattaka award letter hawal kurung award letter hawal ko devung edi warang adab ver kamay ko algondu mi dannawalani divehi rajyege izzeteri raisul jumhuriya Dr. Muhammad Moiz ge arihum nang iulan kureve tarutibung facility libilava faratta stage of wadagan devung edeng Alfalil Hassan Muhammad badalga award letaya hawal walavani Alfalil Muhammad Shari Hassan Alfalil Harun Musa Ali Koi Alfalil Hussein Ahmad Manik Alfalil Abdullah Khalil Alfalil Ibrahim Ali badalga award letaya hawal walavani Alfalil Ibrahim Abdul Rahman Alfalila Halimat Musa badalga award letaya hawal walavani Alfalil Muhammad Ahmad Alfalil Muhammad Sharif Hassan Alfalil Sadiq Hassan Alfalil Muhammad Shahid badalga award letaya hawal walavani Alfalil Muhammad Mamshuk Alfalil Nasir Musa badalga award letaya hawal walavani Alfalil Ali Jawad
ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಮೂಸಾ ನಾಶಿದ್ ಬದಲ್ಗಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಟಾಯ ಹವಾಲ್ ವಲವಾಣಿ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಮಿರ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಝೈನ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ शुक्रिया दिव्य राज्य के इज्जत रईस उल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ कुरियत देंगोती मसवरी कमा खंडु के वसीलत तक बेहे वज़ारा के वज़ीर अल्फाल अहमद शियाम के वाहक फुर्दक्कवं मसवरी कमा खंडु के वसीलत तक बेहे वज़ारा के वज़ीर अल्फाल अहमद शियाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदा शुक्र कुरानी गदकिरी तुंद अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलावत सलाम लवंगदी दुआ कुरानी में मतखा कुरे मा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी सलावत सलाम गा इतर एकले फन गे आदा साबन शामिल कुरा दिव्य राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ यमन फान गे नायब उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ STFC के मैनेजिंग डायरेक्टर लकी एक्सपोर्ट माफ़ करवाती लकी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के ईश्वरिंग रईस जमहूरिया के ऑफिस हो गए ईश्वरिंग मियादु मी हफ्ला के एक कंपोनेंट एबे कट्ट का हाथ सवा दिव्य राज्य के मसर सिनात का हरकत तरीवा ओडिवरिंग मिफ्कोगे मैनेजिंग डायरेक्टर माफ़ करवाते मिफ्कोगे हिंगोमा हवालो डाइम हुन्नेवी CFO मिफ्कोगे वरांती बे महबे फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदे अरुण मीगे कुरीदम फलीगे स्वाहक दखम दिन्नेवी मियदकी मी मसरिन दिव्य राज्य के मसरिन मसर सिनात वरं हास दोहिके दादी देम्मे को रईस जमहूरिया का एप्पलों अवार्ड लेटर ए हासिल करे बेफुरना की ए दिव्य राज्य के मसर सिनात सरकार को फ़ही को देवी एम्मे फ़ही फुर्सत ए फैसिलिटी लिबिवडान वान बेफुरंगे तेरें मेदा हिसाब ए बेफुरंगे एप्लीकेशन तक प्रोसेस करेवी अवार्ड लेटर या हिसाब वडायम फत्ती बेफुरंग रईस जमहूरिया का आमाज़ की मी रिपोर्ट गए अलमन अडुविगन दिए हैं दिव्य राज्य के मसर सिनात गोहरी बड़ती गंजुहंत हल्लु कुरेवु एगे तेरे एम्मे बड़ु गंजुहंत होगे तेरेगा अलमन हईगतुगा मी फाहाग मी कुरनी मसरिन ओडिवेरिन अदि मसरिन गे जीबुतक बरवा गोता मिहुरी कंकं एकंकमं हल्लु होदा देवनीमा मसरिन गे आमदनिया अल्लाह गे रादफलुं एता गुणयं इतुरु कुरेवेगिन दनी बय काल कंकमकी ए फैसा अतुं अत दीगें फैसा इतुरु कुरे कंकम वुरे सिनातुगा हरकायत्तरी वा मस्वरिंग अदि उळंदुत ए उळंतंग ऑपरेट कुरुमट्टक एदा हेद एकुरंजे हेद कुडवाने गोगोत सियासत बट्टं कोग्गें सरकार हिंगु अलवनु कुरी दंफळीगे देन्नेविहें जिहे कमे कुल्लियक वगुती हल्लें होदा दिनुमुगे बदलुगा दायमी हल्लु तहक दायमी गोतेग्गा मसरिनंग एकमुगे नफा लिबेने गोतक कंकं इंतजाम करवुं ए रईस जमहूरिया के एम्मे मुहिमु ए सियासत की आदे RSW सिस्टम की मिहार दिव्य राज्य गा मस्तरी उळं तहुगा बेनुवेस एब कुरेवे गायगण का दिव्य राज्य गा मिवगुतु हैद्दी हतरोरक दोनीगा RSW मि निजाम गायम कुरे फैबहुरी अदि मि निजाम गे बेनु हिफा फरायत तकुं अलमन मिकियादे वाहक तकुं मियंगनी तेलक कुरंजे हेद ए मिदन्नवी आई सोद मट्टक एकी हिसाब तक दतुर कुरंजे दतुकुरु मी तेलक कुरंजे बोडु हेदे वरगिन वगुतु हेदवेगिंदनी गिन फहरा लैंड बेस नूनियाम एग्गमुग मिहुन आइस प्लांट तक दतुरुकोगें आइस प्लांट तक हिसाब देवेरु आइस प्लांट तक नुहुरे आइस लिबेका ए हुरिहा दोनी तक एफहरा आइस प्लांट का दिमाल मिदान जेहनी रंगल मस्सरी कमेग එහෙන් කමු අනික්කා ජෙහෙනි දෙන් එම්මේ කෑරීග අයිස්ලාන්ඩෙන් හොරි රෂකාදී මාල් දතුරු කර මී වර බොඩු හේදේ මස්තරින් කුරා මිකමුගේ සවබුන් ඔඩිවෙරියා
මිදන්නවාහෙන් දෝනි ඔපරේට් කුරන් කුරා හේද කණ්ඩාෆ මස්වරියා ෆෑසාකොළු දේරුග ලිබේ ෆෑසාකොළු මදුවානත එහෙනම දෝනීග මස් ෆිනිකුරවෙන නිසාම් ලොනුෆෙනු මස් ෆිනිකුරවෙන නිසාම් ගායම් වෙගෙන් දියාම තෙලක් කුරන් ජෙහෙ හේද වර බොඩුතනු කුඩවෙගෙන් දාන එංගොඩාවනන් තෙලකී මී ಹುರಿಹಾ ಖಿದುಮತ್ತೆವ್ವೆಸ್ ಹುರಿಹಾ ತಕೆಚ್ಚೆಗ್ಗೆವೆಸ್ ಆಗ ಗುಳಿಫೋನ್ನ ಕಮೆ ಮಿಗೆ ಕುರಿ ದಂಫಳಿಗ ಅವನ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಗಿಸ್ನ ಫ್ಲಾಯ್ಕೀಗ ಮಿಗೆ ಕುರಿ ದಂಫಳಿಗ ಮಿದಿಯೈ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ವಿಹಿ ಅತಳುಗ ಎಸ್ಟಿಒಗೆ ರೇಟುಗ ಲಿಬೇನೆ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಒಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ನೂನಿಯಾಮ್ ಎಸ್ಟಿಒಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಅತೊಳೆಗ್ಗ ಮದುವೆಗೆನ್ ರಶುಗ ಗಾಯಂ ಕೊರೆವು ಮಟ್ಟಕ ಇಫ್ತಾಹ ಕೊರೆವೆಗೆನ್ ದಿಯ ರಸ್ಮಿಯಾತೆ ಮಿಗೆ ಕುರಿನ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿ ඒ මුලි දිවෙහි රජීතුන්නට්ටක එකමක ඒගවෙස් එම බොඩු නෆාය මංෆාය යගිනුවෙස් ලිබේන බයකි මස්වරින් ඔඩිවරින් ස්ටියෝ රේටුක දිවහරාජයක හුරිහා හිසාබකුන් තෙව ලිබේකම වඥාම් අනෙකාවෙස් අගුහෝ තෙලා එකීග මස්වරින්ගේ ජීබ වන්න ෆෑසා යගිනුවෙස් ඉතුරු කුරවිගෙන් දානකමක වාන් අදේ RSW මින් නිසාම් ගායම් කුරුමට්ටක මිෆාරු මි හුළුවාලවනි යගිනුවස් ඔඩිවරින්නම් අයි ලෙවේ ගොත ෆර්මා කුරවිගෙන් මි ෆෙසිලිටි රජ ජුම්හූරියාගේ ෆුරිහම ඉර්ෂාද් ෆුරු මිකම ලිබිගෙන් මීගේ කුරින්වස් මිකම මසක්කේ කුරේෆ එබොර එහෙන්නමස් ඔඩිවරින්නම් අයි නුලෙවේ මි ෆෙසිලිටි තහොග වර ලුයික අදි සරකාරම්වස් මි ෆෙසිලිටි ගේ බේනුම් කුරවා ෆරායිතකුන් එනගා ලෝනේ මිසාලක $1 මිලියන් රුපියාගේ ෆෙසිලිටි නගා ෆරාතේ $1 මිලියන් රුපියා අඹරා දක්කායර ඒගේ 35 ඉන් සත්ත ඒගේ මානයකි ඒගේ 3,50,000 රුපියාග මිහිෆනි සරකාරෝ එහෙම අඹරා දක්කායරුග දක්කාක නුජිහෙනේ 35 ඉන් සත්ත ඒ රිපෝටුග එබුණා වාහකයකි එහෙම කමු දිවරාජ්‍යයේ මි මස්වරි ෆ්ලීට් ගාගනකන් හතරස්තේක හයිදිහවරක මස්වරි උලන්දු එබෝලේ අලගොන් මෙන් මිෆහර මිහුළුවාලා ෆුර්සතුන් සතේක උළඳා සතේක ෆනර උළඳා දේතිරේග ඉරාද කුරවියා RSW සිස්ටම් ගායම් කුරවිගෙන් දාන RSW සිස්ටම් මිහුළුවාලි හුළුවාලුම්ග අලොල්මෙන් හුළුවාලා ෆතිබී කිනු මීගේ කුරින් ෆාර්මස්වරින් නවස් ෆාර්මස්වරිකන් තරගි කුරුමට්ට කාවස් රයිස් ජම්හූරියාගේ වරන් හාස ඉස් නෙගම කායකීග අල්මෙන්න ෆැසිලිටියන් හුළුවාලි වෙගෙන් ගජ්ජ අදි මිහාර ෆැසිලිටි යන් ඇප්ලයි කරේ ෆරායිතක ඩිස්පස් කරව මං එදනි RSW මි නිසාම් ගායම් කුරුමට්ටක හුළුවාලවුණු ෆුර්සත් මි හුළුවාලවුණි සෙප්ටෙම්බර් මොහගේ 24 වනදෝ රිපෝටුග එෆාහ කුරිහෙන් ෆස් අතොලක අලගොන් මෙන්ගේ ටීම් ත STFC ගේ බේෆුන්නා එකීග මි දතුරුකුරුමකි හයගතුග ඔඩිවරින් ෆසේහ කොද්දින මට්ටක එබේෆුන්න මීගේ ෆුරිහම මවලුමාත් හිස්සා කොද්දි අදි ඇප්ලයි කුරා අයරුග ඒ ඇප්ලිකේෂන් රිජෙක්ට් නුවානේ ඩොකියුමන්ට් තක ඒ ෆුරිහම කුරුමට්ටක එහිතරිකම් ෆෝර් කොද්දිනුම RSW නිසාමේ ගායම් කුරුමුන් එලිබේ ෆෑදාගේ ඒ මවලුමාත් හිස්සා කුරුමට්ටක එදතුරුත කොරවිගෙන් එදනි එම අල්මෙන් හුළුවාලා ෆතිබීකිනු එනමස් මිකමකි මී දිවෙහි මස්වර සිනාතුග කොම්මෙහෙම්බස් මහුගේ තාසා කන් ෆැසිලිටි තක හිසාබ දායර එබ යගින් කුරම් බේනුම් වාතියා එකීග සරකාරුගේ විශ්නුමකි රයිස් ජුම්හූරියාගේ විශ්නුම් ෆලකි දිවෙහි රාජ්‍යයේ මුලි මස්වරි ෆ්ලීටුග RSW ගේ මි නිසාම් ගායම් වගෙන් ගොස් දිවෙහි රාජ්‍යයේ මස්වරින් බානා මස් ෆැසිලිටි තක ලෑන්ඩ් කුරා එරුග එමහකි තාසා මහුගේ ගොතුග අදි එමහකි දුනියේගේ බාසාරන් එමස් එක්ස්පෝර්ට් කරවේ එරුග එවස් කාල රිජෙක්ෂන් නැති එමහකි රංගලු අගු ලිබේ ක්වොලිටි මහන් හෙද්දෝමගේ විශ්නුෆුළු මීරයිස් ජම්හූරියාගේ විශ්නුෆුලකි අවුල් වරබඩ මර්හබාස් දන්නවා මියදු එවෝඩ් ලෙටර් ලිබෝඩාන්වි බේෆුන්නන් අදි දිරාජයේ මස සිනාත් තරගි කුරව මට්ටකාරයිස් ජම්හූරියා මි ගෙංගුළුවා විශ්නුෆුළු අදි එහා ගාතු මි කුරවා මසකේ පුලන් අවුණු මිෆුල්සතුගස් දිරාජයේ මස සිනාතුග හර්කාතරිවා ಹುರಿಹಾ ಮಸ್ಲಹತುರಿಂಗೆ ನಮಗ ಅಳವನ್ ಹಮ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಅವರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ದಿರ್ಕ ಮಾಯಿಕೀಗ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವ ಅದೇ ಅಳವನ್ ವಾಹಕ ಕುರಿ ದಂಫಳಿ ಬರ್ತಂಗ ದಿಗುವೆ ದೆ ಹರಕಾತ ಮೀಗ ದೆ ಇವೆಂಟ್ ಮಿದನಿ ಏವೆಸ್ ವರ ಮಸರಿನ ಗುಳುಂಹುರಿ ದೆ ಇವೆಂಟ್ ಕ ವಾತಿವೆ ಇಂಗೆ ದೆ ಇವೆಂಟ್ ಎಕ್ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮುಳಿಯ ಕು ಥಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಿಯದು ಮಸರಿನ ಗುಳುಂಹುರಿ ಮಿತನುಗ ಮಿ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದವನಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುರುಕುರು ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸರಿ ಸಿನಾತುಗೋ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಗೊಂಜು ಹಮಕಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೆತು ಇಂಗೆತು ಸಾಲಿಸ್ ಹೈಂಗ್ ಅಹರು ವೆಗೆನ್ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯ ಕಾಯಕೀಗ ಮಿಯದು ದೋಸ್ತ ಗುಣ ಆಯರುಗ ಮಿಫ್ಕೋ ವಜೂದ್ ವೆಗೆನ್ ಬೆಸ್ ಬಾವಿಹಕ ತೇವಿಹಕ ಅಹರು ವೀರುಗ ಆಳ್ಮನ್ ಮಿ ಫಾಹಗ ಮಿ ಕುರವನಿ ಮಸ್ವರಿಂಗ್ ಒಡಿವರಿನ್ ತರಗಿ ವೀವರ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತ ತರಗಿ ನುವ ಒಯಿಂಗ್ ಒತ್ತು ಏಯ್ ಅಬದೋಸ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಮಸ್ವರಿನ್ ತರಗಿ ವೀವರ ಹೈಗತುಗ ಮಸ್ವರಿಂಗ್ ಹಿದುಮೆಂಗ್ ಹೋದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತ ತರಗಿ ನುವ ಒಯಿಂಗ್ ಒತ್ತು ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಗೊಂಜು
එහෙන් එවැනි वे सरकार तो सियासत गेंगुले गोतक सब्सिडी माबड़ भरोसावे सब्सिडी मस्वरिंग नमुग नोनियाम दादत कुरंजे हुरिया हेद सब्सिडी कुरीम मस्वरी कमुग सीनात डेवलपमेंट कुर फैसा एन्नुवन हुरे स्टोरेज कैपेसिटी ए मस प्रोसेस कुरा स्टोर कैपेसिटी कमुग वीनमस अदि मस फिनिको रक्का कुरा कैपेसिटी कमुग वीनमस अदि आइहोग कैपेसिटी कमुग वीनमस दिहराज्य गमि स्टोरेज कैपेसिटी की मियदु मस्वरिन रंगलो आगे नुलिबि दिहराज्यगे मस बैन लगवामी बाजार तकुगोय रंगलो आगे नुलिबि वा एस सबबोय algonmenna ka nove algonmenge maha agu kiyumuge bare mihar divirajyege misinato oy gotum yeto midenne vihen saali sanharwegen deru divirajyege mihuri anhas fassateka tanuge mas stokurave gotam mihuri finiko stokurave gotam anhas fassateka tanu ege tereng hatarhas duisatta tanu mihuri landuga yeto eggamuga den mihuri eki boat tahu gohori storage tan ekkogen almen migunani anhas fassateka tanu मी दिहा दोस्तरेगा इंगे तो मीडिया में होगे हतावी होगा अलगों में मुलाकु के कोल्ड स्टोरेज का सोयकुरी सऊदी पार्टी का आई की गई वे सम सऊदी फंड के मी यही तरीके में आई की लोन फैसिलिटी एक तेरे हम लोन फैसिलिटी के तेरे मिया दो अलगों में सोयकुरानी मी सोयकुरी कूडू की हतरोहास टानो इंगे तो तसव तिबे फुलुंगे विष्णु फुलक गेन्नवा अंगास फसते का आगे तेरे लैंड का मिहोरी हतरोहास दुईसत्त अलगों में मी दिहा दोस्तरेगा राष्ट्र जमहूरिया दिहा दोस्तरेगा मी इतुरु कुरवनी कोल्ड स्टोरेज हतरोहास फसतेक मी दिहा दोस्तरेगा एमनिक फानुगे वौदफुलकी दिहराज्यगे कोल्ड स्टोरेज गे कैपेसिटी देगुण कुरुं එහෙන් නමස් processing capacity ඉතුරු කුරුම රේෆ හොරි කන්තතක එකීග අල්ලාහගේ රාද ෆුලුන් අලුන් කුරින් දන්නේ විහෙන් අලුන් රයිස් ජම්හූරියාගේ ජාමත්ගේ ෆුරතම තිංහාරු ඉරාද කුරවියා නිමේරු අලුන් මෙන්න දිහරාජ්‍යගේ cold storage ගේ total capacity yaki iradu kuravia fan service ha kavre dashenwan mi wara bodu masari mul sinata geneve wara bodu ingilabi badale mi masari sinata divrajege evve sarukarakum ki hasuko miha kurumudate geterega almennan hasul kurefa kamenno iradu kuravia kudu ke dekunuge masarin hisabaka barosa facility kuduge capacity itruima hisabuga masarinna इंतहा फसे हुए दान हमें कहीं कूडू एकन्य नो गाफदाल थिनदो के फैसिलिटीज एस एंहास मेट्रिक टन अदि एगे तुरुं मी गाफदाल फियोरी के प्रोसेसिंग फैसिलिटी का एकी के कोल्ड स्टोरेजिंग बाद ए मिदनी मुली राज्य फेतुरी के मिदनी मसवरी मस किरा का फैसिलिटी तक दुव्वा का थेल कुरंजे हेद एत गुणे कुंगे बा कुड़ा कुरवे इराद कुरविया दिवराज्य हुरिया हिसाबे ग मी फैसिलिटी ता आलमेन्ना फतुरा लेवनीम आलगंडो निमादम मी आउन हम बेनु इंगे तो मी इंग्रेसिंग ऐसे धन्यवाद मी यदु कोल्ड स्टोरेज गमी सोयकुरवनी ई बेरु के पार्टी का एकीगा for the benefits of our foreign partners here today I'd like to say a few words in English. I want to extend my sincere gratitude to Lucky Global Projects Private Limited for their partnership in this important initiative. The Southern Maldives holds great significance in our fisheries sector, and developing storage capacity in this region is essential for the growth of our fisheries industry. Therefore, I kindly request that this project proceeds swiftly and efficiently so that our fishers can begin to experience the benefits of its outcomes as soon as possible. Wara bada shukriya alun ikhlas se dua ki alun में मिकुरामा सकतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बरका मिंबर कुरवा दिहराज्य मस सिना तरगिय अदि दिह रईतुंगे लाबय मंफा रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज मियद कुरवम गेंदवा मिन्ने अगुहरी मसक पुलुगा बरका मिंबर कुरवा दिवेहि राज्यगे मसरिन अदवरे फही दोस्तके अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिंबर कुरमु अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. शुक्रिया वजीर मिहा हिसाबों मी बदलवो निम्मकंगई मी रस्मियातुगा बैरे वडगंदे विकमटका हुरिहा बेफुलुनवस शुक्र दन्नवं एमेहा बेफुलुनवस वर बाजवर दुहाकं एदन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
ಅದು ಅವಂತ ಬೇಫುನ್ನ ಹಮೆ ದೆಮೆ ಮಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ತಿನಿ RSW ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹವಾಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತುರ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಬೇಬಿ ಖಾಸ್ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಕೆ ಓಫಿ ಹು ವಗುತು ಅದು RSW ಒಡಿದೋನಿ ಫಹರುಗ ಲೋನು ಫೆನು ಮಸ್ ಫಿನ್ ಕುರಬೇನೆ ನಿಜಾಮ್ ಕಾಯಂ ಕುರು ಮಿಗೆ ಕುರಿನ್ ತಕುದಿ ವೆಫಾ ನಮಸ್ ಸರುಕಾರು ಕೆ ಖಾಸ ಇಂತಿಸಾಮ್ ತಕಾಯಿಕಿಗ ಮಿಹಾರ ಮಿಕಂ ಐತರ ಫಾಸಿಯ ಕೊದ್ದಿ ಮಸ್ ವೆನ ಎ ಇಂತಿಸಾಮ್ ಮನಿ ಫಹಿ ಕೊದ್ದಿಫಾ ಏಕಮಗೆ ಲಿಯum ಮಿವಾನಿ ಅಮೈ ಮಸ್ವೈನಾ ಹವಾಲ್ ಕೊಫಾ ಎಲಿಯum ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಗವನಿ ಕುಡ್ಡುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಐತರ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕಾವ ಸೆಬ್ಬಸುಮೆ ಗಾಸೆ ಕೊಫಾ ರಾಜ್ಯ ಗಮ್ಮೆಮಗತು ಮಸ್ ಫಿನ್ ಕುರಬೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಕಿ ಅಂಹ ಅಷ್ಟನು ಎನ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನತ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಅಮಾಜಕಿ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೆಗುಣ ಕುರು ಸರ್ಕಾರ ಮಿಹಾರ ಮಿಕುರ ಮುಂದ ಮಸಕತುಗ ದಶು ಮಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಿಂಗುಣವೆ ಪಂಸವಿಸ್ ಹಾಸ್ಟನ ಇತುರು ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆಕಮ ಮಸರಿಕಮ ಬೆ ಬುಜಾರ ವಿದಾಳವೆ ಮಿ ಹಸಾಬ ಅವತ ಬೆಫುನ್ನ ಹಮೆ ಗೆನೆಸ್ತಮ ಮೆದಿಯಾ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ನಿಮ್ಮಾಲ ಫಾ ವಕ್ವೆದಾನ ಹುರಿಯ ಬೆಫುನ್ನ ವೆಸ್ ಉಫಾವೆಲ್ ವಗತು ಖೋಳಕಂಗೆತೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ